Shubor naga Snem jong Nongsan Hima. Katba kaspa kapau jong kibabun ki MLA kalakio hapo Snem, Jingdon ki MLA ka jila ki balamat ya ka Hiar, ha ka Jingdon Jingem Hapdeng 8,000 khatpra 4,000 pulai. Kini ki MLA ki bayo kun biang ya ka election na Snem 4,000 pulai, kilong ka kong Amparin lingdo ha ka ba kaspa kapau jong ka kalahir dalai persen. U MLA ko umroy uba George B. Lingdo katkom kakai pot balapan meet ak Association for Democratic Reforms bat ka Meghalaya Election Watch ulahir ka Jingdon Jingem bat ka spa ka pauda laipu khandai persen kat bau MLA ka dalu u branding e sangma ulahir da shi persen kiwei pat ki MLA ki balahir ka spa ka pau kilong ka Ferlin si e sangma ka balahir da arpu khandai persen uba Renekton Lingdo tongkhar da shi persen uba lambor malnyang dah 90%, bat uba coming one umban dah 10%. Congress's commitment to Meghalaya, empowering the women of Meghalaya. 3,000 rupees every month to every single BPL mother in Meghalaya. 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Kabording ha Meghalaya kalipman kabor Kongres ka kular Bandung du boarding ha nong kendong ni hasar 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Vote for your 5-star Meghalaya. Vote for Congress. Meghalaya TMC kan Wanlam Shapi ya Meghalaya Financial Inclusion for Women Empowerment Scheme. Hapo kani ka scheme on pen poi pisa shi hajar tingka shi banai kata khat hajar tingka shi Snem shaki ginthei haman laki long yeng kum kala jingkershan bai banai. Hakane ka art punya terek urempang Shan ya kasap jong pi haki artli kisentil bat kershan ya ka Meghalaya TMC.